Internacionalni ansambl Balkan iz Južne Afrike, koreograf je Zoran Lagator. Dobroveče i dobro vam došli. Internacionalni ansambl Balkan dolazi vam iz Johannesburga, iz Južne Afrike, a naši igrači su internacionalnog porekla. Među njima imamo Crnogoraca, naravno, Srba, Makedonaca, Hrvata, Zimbabveanaca, Egipćanina, Izraelaca, Rusa, Belorusa, Makedonaca i tako dalje. Najveću zahvalnost dugujemo jednom čoveku koji nas je okupio na ovom mestu. Dugujemo Zoranu Lagatoru, našem osnivaču i koreografu. Oj svjetla majska zoro, oj svjetla majska zoro, majko naša Crna Goro, majko naša Crna